Azerbaycan'da ministrin ormanları, İtalya'nın ormanları, bu Ruslan Mirza Vladimir Vladimir'in yardımcısı. Assalamu alaikum. Uzbekistan'da. Welcome. Salvatore, hoş geldiniz. Kendin prodüksiyası kendi. Salvatore, hoş geldiniz. Province, you can see the special herbs, medical herbs and dried fruit. This is medical, yes. Yeah, that's I love it. For good for stroke. Almağa, kurmağa. This is dried apple. This is some other fruit. This is the rice from Batken province. This is a very good quality. It's called Косметика. and also we do the cosmetical preparations made of It's rice. Japonica or Indica? Indica? Indica rice. Indica again. No? It's a local. It's a local. No, I know. But there are two species. Ben ekile türün bilem de. Indica degende başkasını. Круглозерный, да? So this is the round Üç form türü var, of the premium. range, and this is premium class range. Для плова. Длиннозерный булдагы. So you can see the Тез ашка, difference. анан гарнирлерге болот. Сүттүн кабыкчасы тазаланган эмес дагы бүт пайдалуу витаминдерди санайт. That's why I asked. Аны жакта дагы. Для плова. Длиннозерный, да? Üçü ошондо. Длиннозерный. Үч түрү бар. Üçüğün alam eske berem ben. Barıp uydan tamak kızım. So this is the gift to you. Thank you. You know what? I'm from Hunan of China. We produce the. Thank you. So you know good the quality of the rice. So Yes, you that's can why I asked her. test it and keep it. You know Xinjiang, huh? Xinjiang rice is introduced by Hunan people. Xinjiang again. This is processed. We also send our Жалалабадтын продукциясы. Жақсы тұрасыздар ма? This is the dried products, so jams and nuts. Also very unique because of the natural forest that is. This is from Jalabad province in the southern part of Kyrgyzstan. Koydan cülünü çisti yemeden This is yasalap, wool ekologik taza. from sheep and this is Jaydın very. günü salkın, kıştın günü culu. It's warm in Oh yeah. winter For the winter and, time. and in summer it is very cooling, chilling you. It feels you very nice. This is the It looks very nice. Thank you. Kıyının bandar verir sizge. Gelin sizge. another gift again to you. Thank you. Doşe. Yeah. 35 years old. For me, thank you so much. You speak Chinese? Hoş geldinizler. Barındık kılganlarken da. Derden özümlerden çıkart al. Yüzden çıkalım. Çok var mı? Bir de patates. Оно деген пакет. Тетиги сыпырып жеткенде дагы бар тапачка. So this is the high quality brand
honey. Bu akballardan var mı? Tamam, kılça var. It's different in taste. It's very Akballar. The president himself. Akballar. Akbaşı da respartisinden Yesterday we talked. Thank you. Thank you. Yesterday we discussed about the honey. This one is the best. You can taste some and put it in the soap cream and then taste it because it's traditional way of hosting guests. Very good. You taste it and this is traditional way of hosting guests. Alaslı tuğanlar. Мындай чет мамлекеттерге чыга элекпиз. Өзүбүздүн айылдын элдин өз огородунан таза азык жешине кам көрүп атабыз азыр. Жақсы. Жақсы, молодцы. İyilik olsun. Alas brendi bilesiz. Alas Kırgızstan boyunca fason şuncaqtаған өзі. Biz мынакей международный сертификат алдық. Ел аралық сертификатын алдық. ФАО-нун жардамы менен ушуну азыр мындай кылып атабыз. Өлө эле эмес, атайын FAO'nun jardamı verir. ФАО-нун жардамы. Yes, yes. Булар Немеге кетет bizde dige? Türkiye'ye кетет. Туркия кетет, Македония, Pakistan'a da кетет. Pakistan, İran, Irak, біздің сельхоз кооперативден 10 мамлекетке жүреді. Біздің кооператив береді. Атак 25 мамлекетке экспорт болады. You say we are walking. FAO'nun jardamı. One country, one commodity. Bir ayın bir produkt And then you can one blaster, one commodity, one power, Echkim one sütünü commodity. öndürüp atабыз biz. Kaymağı öndürüp atабыз. Халқыбызға қауіпсіздік. Jardam vereverseler bundan da жақсы kılacak vallahi. So with the support they will be even more International reputation. КМЗда бар, энергетик, керемет шыпа. Бұл болса алкоголь жоқ. Ellerden cesaret. Бозо, жүгөрү, тарылым, жүгөрү карнак эмесин алып таштайт. Бут кошко көтүнчө алып таштайт. Башын айдагандар, намаз окугандар дагы иче берсе болот. Бул ушундай. Каттамалар бар, бул бардыгы бар. Ne produksiya var yani? İçinde bal var. Aylardır çıkarıyor dalga. Tatlı var da var. Kança produksiya misалы жылына çıkarasız? Серьезно, магазин Bir жыл болды эле, А так день 200 литров своего молока перерабатываю. У меня свои коровы, свои коровы. 200 litre деп переработканы ушулар продукцияны магазинге бересиз. Такие очки. Пьяная коза, видите, винная корочка. А это мой авторский сыр. Я на международном конкурсе бронзу выиграла. It's not yet international. El aralık nemede bronza alıp attık bu. So during the competition, this cheese Özünün was nemesi. awarded a bronze Ceke medal. özünün. And this is your private recipe, the individual recipe. You can export to China, but now they want to import from our neighbors. Kyrgyzstan.
So, horse meat. Kımız içpeytlek tek bir yaktağı lisoto doğayıp. You can try it because just for having the It's tasty. Tastes almost like sour milk. Quite nice. Yeah. Very good. сол dey. Абдан жакшы сонукен дейт. Биякта дайым дамы сонукен бал кошулган дамы абдан жакты дейт. No, it's okay. Very good. Thank you. Very good. 2 years later to check. Биздин ушул кызматташтыкты жана достугубузду ушул бактар өскөндө биздин дагы мамилелерибиз жакшы болуп өнүгүп өсө берсин. Биз дагы Зеленый город деген долбоорлордун алкагында ООН ассамблеясында болгон бүт ушундай иш-чараларга бак отургузганга дайым келебиз. I know for sure under your leadership, the Kyrgyz will become the prosperity green land. Сиздин лидерлигиңиз алдында Кыргызстан жашыл өнүккөн өлкө болот деп ишенебиз. Thank you very much. So just regarding the president's agenda, 600,000 hectare rehabilitation, APOCO Korea will contribute to with Rabobank. 600,000. Yeah, that is national target. $600,000. Hectares. Rehabilitation. Реабилитацияга 600 гектар жерлерди биз дагы ушул Корея атынан колдоп Rabobank with Rabobank. Rabobank менен кошо биз ушундай реабилитация кылганга, восстановление жерлердин жакшыртууга биз ушундай салым кошобуз дейт. Кореянын жана Rabobanktын атынан. Рахмат. Сизге чоң рахмат. Ар бир отургузган бактарыбыз өсүп кетсин. Thank you very much. We hope each tree will be growing very fast. 2 жылдан кийин Remember, that's my tree. монча болот. Tra 2 anni sarà così alto. Tra 2 anni, quando veniamo possiamo vedere che sarà So più next time alto. my colleague come, I will ask to check the Eiffel tree next to President tree. Эмтиде келгенде фаун коллегаларымда айтам, президент отургузган бакты, фау отургузган бакты салыштырып, ортосуна дагы андан чоңураак көзөтүлгөн. If you actually growing faster, I will ask her why. Сиздин багыңыз бийигирээк өсүп калса, мен анда фауга суроо берем. Эмнеге ушундай болот? So I believe they will be growing at the same height and will become. Due crescono insieme. So in 1 year it grows like It will grow if you give it a nice name. жакшынакай ат берсеңиздер, ошондо жакшы өсөт дейт багыңыз. Бизде алардын ушундай традициясы бар. No, they need more nutrition. Фао деп ат берем. So the name of this tree will be FAO now. Yeah, So you give the FAO. name to your tree, please. Yeah, it's Kyrgyz. Kyrgyz. So this is Фао болсо бул кыргыз бак болсун. Yes. Allora questo sarà il nome FAO, questo è Kirghiza. Posso dire 2 parole? Президент Мырза, эки сөз сүйлөсөм болобу деп. Porto con piacere il saluto del governo italiano. Abbiamo partecipato con grande interesse e piacere a questo summit che si è svolto qui in Kirghizistan. Биздин италиялык өлкөдөн сизге чоң салам айтабыз. Биз өзүбүз кубанычтуу менен сиздин ушу саммитте биз катышканыбызга кубанычтабыз. Так, внимание. Cheese.